Laka Kres Langfer Konstiansi Wolong Komaji Patu Klamalong emisi Kabang Tungkiti ke Patupon. Keso ki meja apan kar bienglong otonomas konsil ke Japon tete geding atung apan kerap pacuhan. Kardom pini nili LK News thanje bhang phisa mi monju mitron pi non bertang ton penarju ponikha. Laka engkor apon nilip MLC constituency ke parlo tarapung taro arong amekar propas ronghang achor sila BP alang li keso ki meja apan. Alang licor propas ronghang pen mekri kloprop pen karbianglong autonomous council asongja pod akai Dr. Toliram ronga apan kachoningri. Lapen anparta nilip MLC akai pobitro rongpi apan nangrap dun vekta pu kachoningri pon. Jongpon me pirthia tha ke dodun ke yoge pran midun phun pen anpar ke ake miave. Yoge pran jong se akereng no ake dono dodun pulotangte claim je ling dam je links dami aketikup ake mangdo. Lapuson si karbianglong tarapung borpung ta isi nongnam ka chatangklong arong apir thelo sita hada garong gari motor arki asi arju mowe pina dimlo hala daki kaya mata ingnama pi ase wotek voso saru maino ase penan parki arju athaya velo Lapuson si isi ningduk memealam apar tarapung taro arong amekar propas ronghang achor sila BP keso penanga jerdinglo ingthum penamat karpong mandalo Hola Dr. Apong Apirti Hospital Kavea Joini Achor Propas Ronga Bang Keso Kiminangji Pupen Rong Supi Mate Koila Matian Chevandedlo Sita Keso Bang Kimeji Kalisi Keso Bang Apyong Abitanong Puta Chathanpon Lapualang Lito Masupi Inodo Asupi Estamit Biheglang Ceklojoni Kepling Anvedlang Lapuasar Pia Bang Keso Abikitan Onga Joini Metang Pen Kecho Kijun Ahok Kawe Pen Metanga Jok Metanga Chulang Stami Oso Apan Pimo Vededlo Hala Dr. Apong Apirti keso ded abang apan sila BP apan ki peja e pensi kewan loputa thanpon la sila pu keso ded sila BP a chorpen kachoning ripon methangkar biang long along ke Japon kai kia mat karjudun longwer ningke menaya bang pu akai Dr. Toliram ronghang nangrabdun vekta pusi chuning ripon lapen methang nilip MLC apan stame nangrabdun vekta pu kerap kachohang pon lapen anparda komane ningke mebang pu atum apan kerap kachohang Eka number 38115508-934 IBS code 902236164142 Labang soalong homrek non putatan pachinipon Kici bangke pinan hokta dulu da nitum da kici langi pan thang narabar saita nili teksidet na nasina dulu kerap na cuhang tapi hela Kongger ke ne ningkan an nanti atak an si dulu nela kongger ciklo joni dalang ni tarapung bena tum da kalau mati nang palle hala ke su khan ke pusi ke ban nanda ho tarapung panan ke ni tum ke je pipensi wan na chak chong ya le anti da gari long an si na utul tala ke su vek bang ko son a ke su la bang so lam da tham ngi ma kisu wa abangke aniong ke intum chiri so ja angkeng tha re re lo chipu lo la so chipu ak lo la so ang hai bang ju lo ma la ari bethen ta bang angke no bang karpong mande da ya le karpong mana le tala so ke su puthak na tum kechipi meji phan kechuning ri dunji la so puthak na tum la bang so puthak klada kalang tham ba jima non bang ke ni tum bang la kisu chipa meji phan si ni tum chi ban lo ke ni le bang ke akorot tulong thek the ajo ni lo la si la sa tum pen kerap chuhang ni pu ano mandika cholo gade ya cholo antele pulang ni rai ka bang ke na tumarong la ke ni terong gambura le nang baralo bi আজি লাংফে বেসি কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত তথা ফাইনাল খেলখনত Laka Kres Langfer constituency Wolong Komaji Pathu Klamalong Langfer MEC Cup ang dungkiti ke Pathupon Kapre constituency along MEC Cup ke Bipon asonsi Laka Kres Langfer constituency Wolong Komaji Pathu Klamalong Langfer MEC Cup ka Pathu Bipon lo
Kecing sianong etangka suri phokep lapen trophy adun tuanong etangka suri ingko rapo lapen trophy lapen kethamanong etangka suri kep labangso MEC Cup angdung kiti kapathupon laki Raspur Ravens FC Club lapen Clodap FC Club atumangbong si pathupon lo labangso angdung kiti kapathupon along kecing angdeng ahud Clodap FC Club atum gol isi thapon lo lapen Raspur Ravens FC Club atum 0 gol lapen puthod angdeng kapathupon ahud Raspur Ravens FC Club atum gol ni thapon lo Raspur Ravens FC Club atum ke thek muchora jok golni pen keching sianong etangka suri phokep lapen trophy chepolong pon lo lapen Clodap FC Club atum ingdeng hinianong etangka soring ko rapo lapen trophy chepolong pon lo lapen labangso langpher MEC Cup along third place mate ingdeng ethamanong eka chepolong pon lake Rajapothar FC Club atum pensi suri ke batangka anong e chepolong pon lo labangso langpher MEC Cup angdung kiti kepathupon along gachetong dun manpeng alhi local MEC akai Ramsing Timung Karbi lame ramai dun mai phu akai Kamsing hanse tokbang akai Khoya Singh hanse Karbi Anglong Thomas Council PWD Board Chairman akai Longki Be lapen manpeng ke do ke theke ding atum chetong dun lapen labangso langpher MEC Cup angdung kiti kepathupon along local MEC akai Ramsing Timung pen kaning jepon non gawang ji suri ni rengkor henia singkan ke suri phokep adim ke lagasi bipon polapen kapre kapathu ason amos tame langpher constituency angkang along our sai bipon polapen langpher MEC Cup sorlo tumaphan stame bipon polapen badminton stame richo hedi jersong club along bipon popusi akai Ramsing Timung ahin pening jepon labangso langpher MEC Cup angdung kiti kapathupon along akai kapathu apon policy nesen pen kapathu amo pachipon long kamaji pen dom ke minus kar benglo বেডমিণ্টনশ্বিপ খেলখন পাতিব গৈ আছোঁ ৰজাপথাৰ গ্ৰেচন ক্লাবৰ প্ৰাংগণতে হ'ব গতিকে ইচ্ছুক খেলুৱৈসকলে যোগদান দিব পাৰে তাৰপিছত আমি বকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ফিল্ডখনত আমি কাবাডী খো খো ভলীবল খেল পুনৰ আকৌ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব কাৰ্বি আংলং স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই খেলখন সুৱৰণিটো এতিয়া ৰজাপথাৰত ইংলেণ্ডগাঁও হৈ আছে চূড়ান্ত খেল বনাই খেল চলি আছে তেনেকৈ আমাৰ লাংফেৰত কণ্টিনিউৱাছলি একেৰাহে আমাৰ ক্ৰীড়াৰ সংস্কৃতিবিলাক ক্ৰীড়াৰ যিটো সংস্কৃতি কালচাৰ স্পৰ্টছ কালচাৰ আমি যিটো কৈ থাকোঁ স্পৰ্টছ কালচাৰ আমাৰ CN ডাঙৰীয়া ছাৰে যিটো কৈ থাকে স্পৰ্টছ কালচাৰ ৱৰ্ক কালচাৰ গতিকে আমি স্পৰ্টছ কালচাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কণ্টিনিউ হোৱাটো জানুৱাৰী আগতেও হৈ যাব পাৰে ঠিক সময় এতিয়া ঘোষণা কৰিব পৰা নাই মই কিন্তু সেইটোৱে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ 1,50,000 25,000 15,000 10,000 মহিলাসকলৰো ঘোষণা কৰি দিম ইতিমধ্যে অলৰেডি মই ঘোষণা কৰিছোঁ অন্য সভাটো মহিলাসকলৰ 50,000 বিজয়ৰ টিমটোক আৰু ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ্ছক 25,000 10,000 5,000 MSC ক্ৰিকেট ক্লাব হৈ গ'ল ক্ৰিকেট কাপ হৈ গ'ল আৰু MSC কাপ হৈ গ'ল 20 তাৰিখৰ পৰা বেডমিণ্টন লাংফেৰ MSC চেম্পিয়নশ্বিপ ৰজাপথাৰত হ'ব তাৰপাছত হ'ব খো খো কাবাডী ভলীবল কম্পিটিশ্যন তাৰপাছত মহিলা তাৰপাছত আকৌ MSC আজি যিখন খেল হ'ব পুনৰ আৰম্ভ হ'ব 21-22 যিটো মানে বৰ্ষটোৰ কাৰণে গতিকে মই এইখিনি মই ঘোষণা কৰিলোঁ গতিকে ইচ্ছুক ক্লাবসকলে আপোনালোকে এতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব পাৰে 50,000 জেগাত এতিয়া 1 লাখ হৈ গ'ল
গতিকে আপোনালোকে চেষ্টাটো অলপ আৰু আগবঢ়াব লাগিব হয়নে নহয় গতিকে আমি আজি আকৌ আমি ক্ৰীড়াৰ ফালে আমি আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া বৰ্তমানটো আমাৰ লাংখেৰ মণ্ডলৰ সভাপতি শ্ৰীযুত দৰ্শন অপি ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ নিমন্ত্ৰিত অতিথিবৃন্দসকল আমাৰ দুই টিমৰ প্ৰতিযোগী খেলুৱৈসকল Pinilam থেকে লাইলো লাংফেৰ MSC ফুটবল ক্লাব চেম্পিয়নশ্বিপ আংদং কিটি lo laso angdong kiti bangke ajuding klui aprang si chok nangi apolo sita mela corona akiso joine pen sila so angdong kiti football bang patilong le dala final bang lasinon pinia si claim long pin lo angdong kiti hepathu bang pachete pinia si padolong pin lo lasi mesen pen chun lo chang thang gache bhong gaching che ga pin pen si chun pamelo lasi putot nilitum laso cik luang mong kijut kalite ningkan kimi ke ceng penilitum putot lason thot MSC Cup 2022 aku ceng thupidi la pen pining mangke women da padoji soarlo tu manda padoji football laso championship hai langfer MSC Cup football championship women da doji men da doji pen volleyball doji la pen badminton da suli bomlo cricket ke non am tanget lo langfer MSC cricket है लासो का बांगे टांगे लो नॉन फुटबॉल दा टांगे लो नॉन वुमेन दो पो बैडमिंटन दो पो लापेन aku akimi दो ट्रुपो MSC Cup men pa lapen pining ke damtang ke hayati matum han phokke podim ke elak silo lapen ke rematum phan bang ke koirapho podim ke phokke lo lason sit third place bang ta krep holong po lapen fourth place bang ta kep long po lalo pening akimi ke pangdak panthua la alam mangke ya berta ke lapuan se kang ton poniklo laging bom tame LK News kar biang lo kardom